mo de qui de sanko beniance imbwira no muri Malawi muri iki muri Malawi na muri Afrika irambwira ngo no muri Suwede irambwira ngo harimo abantu bafite iki ingorane zikomeye ngo ariko ngo izo ngorane nubwo zihari ngo Imana igize gute ifite kubatabara. Haleluya. Ifite kubatabara. Hari igihe ugira n'umwana akagwara ubugwayi bukomeye, Imana arambwiye ngo ubwo bugwayi ntabwo kwica uwo mwana, ubwo bugwayi ntabwo bwo kwica umugabo wawe, ubwo bugwayi ntabwo nawe ubwawe ntabwo ari bwo kukwica. Dore uhora uhangayitse waragwaye n'ubugwayi bw'umutima, kandi ni ukuvuga ngo umutima nuko ni ukuvuga ngo baranditse ngo nuko bworosha gusa, ariko Imana ifite imbaraga zo kugira gute zo kuvura zo gukiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge gatoya kubwira ijambo yego tumaze kumva ari kiratubwiye ngo irakiza kandi igira neza. Kubwira ijambo dusomye Imana ifite gukiza ubwo bugwayi kuko Lazaro yagize gute yamukijije. Yego muri aya masaha Imana ishaka kugira ngo abantu bose biyegereze Uwiteka, ntacu Imana itagize gute idakiza. Reka dusenge kubwira ijambo, tumana gusenga. Hari ibindi bintu bitatu Imana yambwiye ndakomeza kuvugaho ngasoza. Imana habwe icubahiro. Reka dusenge Imana. Nanone Uwiteka Imana zize veni contre de skize ve voulait irregler notre compis alors. Ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana ikomeye. Muri aya masaha wambwiye ngo Mwami Yesu Kristo ngo nyuze ubutumwa Abanyarwanda bose babwumve, n'abari hanze n'abira bihugu wambyiye ndetse n'ibindi. Mwami Yesu Kristo urambira ngo nyuze ubutumwa no kwisi yose buhagere, kuko uri Imana yakwera Lazaro muri ruri ya rupfu. Mwami Imana ndagusaba kugira ngo ugirire neza abantu bawe, abagwaye bari hirya no hino, abo basezere mu bitaro bakavuga ngo ntibazakira, ariko dobe contre de santé ufite imbaraga zo gukiza. Bariya baguye bakaja kure yawe, abadamu baguye bakagenda bakaja mu ngeso mbi, ariko preve skize isi wavuze ngo nibavemo izo ngeso mbi ukore bitangaza. Mwami Imana turasenze kugira ngo ugirire neza ubwoko bwawe. Ati dobene kile dene sankolo boni contre de santé. Hari n'abafite amadeni gabaruhije, urukumbira ngo ni wowe mwishura kandi ukishura neza. Izira ryawe rihabwe icubahiro. Domenico prive skize isi zoze veniance unari kumbira ngo Mwami Imana ngo nimvuge ngo hari n'umugabo n'umudamu Mwami Imana wataye urugo aragenda yurira indege ava mu gihugu cy'u Rwanda aragenda aja hanze aturugogwe. Mwami Imana urukumbira ngo nagarukira aho ngaho agaruke mu rugo gwe Mwami Imana kuko ari wowe warumuhaye. Izira ryawe uhabwe icubahiro. Zize veni kile de contre de santé uhabwe icubahiro nyakubahwa. Urakoze Uwiteka Imana, urakoze kuri abana natwe kari kuradufasha umucuguzi wacu Yesu. Amen. Imana habwe icubahiro cyane mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuko Imana ishoboye byose. Ibintu bitatu rero navuze ngo ndavuga ni ibintu bijanye n'amatorero. Niko Imana yambwiye. Imana yarambiye ngo amatorero yaba ari mu Rwanda niho nashatse kumvira cyane. Irambira ngo abantu iki gihe bere kureba ku by'amadini n'amatorero, kuko ngo ahubwo barebe mu gutabarwa kw'iki kw'Imana kubatabara. Yego ngo abishigikirije amatorero, abishigikirije amadini byose na amatora na amadini ngo babiveho, ahubwo bagire gute bakurikira Uwiteka. Ngo kuko Imana ije guhemba no kugira gute no guhana abantu baguye, ngo bongere bagaruke bave mu byo bagize gute mu byo bagiyemo, kugira ngo Imana ihabwe iki icubahiro. Buri wese asenge ari gusengera iki, ari gusengera urugo gwe. Udafite urugo asenge Imana imwubakira iki urugo, kuko Imana ifite imbaraga zikomeye. Ikindi cya kabiri cyo cyari cyambere cya kabiri, Imana yaransanze irambira ngo mu torero rya ADEPR niko yambyiye Imana, yarambyiye ngo ADEPR yarambyiye ngo mbyira abantu bari muri ADEPR ngo mbabyire ko bagomba gukanguka bakongera bakagira ububyutse nk'ubwa mbere, kuko Imana hari abo igiye kugirira neza, hari n'abo yagiriye neza bagiye gusubira mu bukene. Uyu munsi ukaba ufite akazi ukakavaho, uyu munsi ukaba ufite iduka rigahomba, uyu munsi ukaba ufite amafaranga menshi ntumenye yo gagize gute, ntumenye yo ganyuze. Ndetse hari n'abo Imana izateza ibigeragezo, ubu ufite iduka rikomeye cyangwa ufite amafaranga menshi, ubu ufite umugore ave mu mubiri. Nico n'ikigeragezo wabuhuye ki naco, ni wanga kugira gute kugarukira Imana. Hari nubwo n'umugabo yafu umugore akagira gute agasigara, ariko Imana ishaka kugira ngo bagire gute bagaruke basenga Imana, Imana yeshe iki, Imana yeshe icubahiro. Ikindi cya gatatu, Imana yarambyiye ngo nzabyire abantu b'abadamu n'abakobwa ngo begere Imana cyane, kuko
hari bamwe bavuye mu byizegwa Imana igiye kuzateza ubugwayi kandi ubwo bugwayi ntibukire bakicwa n'ikintu ubwo bugwayi. Imana yanyerekaga za kanseri z'amabere ikongera ikanyereka ubugwayi budakira bundi bukomeye. Imana irambira ngo hari benshi bacane muri iyi minsi barimo n'abagabo. Imana iransanga iranyereka irambira ngo hari abagabo bari gusubira inyuma muri iyi minsi, kandi abo bagabo ngo bamaze ibyo Imana yababwiye byarasohoye, bamaze kugira amamodoka, bamaze kugira amafaranga, ariko bari gusubira inyuma bakaja mu busambanyi. Imana irambira ngo abo bose nibagaruke, kuko bakoraga umurimo w'Imana, bakoraga umurimo w'ubudiyakoni, bakoraga umurimo wo gukorera Imana. Ngo abo bose nibagaruke, Imana igize gutira abashaka. Nibaviyo bagize gutiyo bari bakora umurimo w'Imana, kuko ushobora kugenda wanasohokeye i Kigali cyangwa se na za Nyagatare ukagenda ukagwa no mu mayira. Ariko Imana irambira ngo abo nabo nibagire gute nibagaruke. N'abadamu bagira gute bagerenga ku bagabo babo, bakagenda bagakora ibyaha bakinezeza. Imana irambye ngo abari mu igihugu cy'u Rwanda n'abari hirya ngo bumve ko kuja mu byaha atari ko kugira gute atari ko gukizwa, ahubwo bagomba kugira gute kwegera Imana ikagira gute ikabarira mu izina ryande bya Yesu. Imana habwe icubahiro. Maze iminsi rero nafashaga iki cyumweru, harabona agiye mpamagara kuri telefone, nafashaga iki cyumweru agahe ko gusenga ibihe byo gusenga kuva ku cyumweru, kandi mfata ibe ndiyiriza munyamakuru ndiyiriza yego ubusa yego tangira kuwa mbere mera nkaho mfashe agakoma gakeya kuwa kane uri kubyumva ndongera soza ku cyumweru. Imana yambye ago magambo yose irambira ngo usenge cyane, usengera abantu baguye kuko babivuyemo nibagaruke, kuko Imana igize gutira kiza. Ikomeza kumbira kwa abadamu cyane nambira ngo nibagarukira Imana bagire gute bayikorere, kuko ari benshi bari no mu makorari basenga bafite nabo bayobora, ariko bari kuja mu byaha bakaja bakagira gute bakishushanya. Imana yambira ngo abo bose Imana yabibasiye nibagaruke bagarukira Uwiteka. Irabibasiye cyane, irabibasiye kubibasira n'ukupede contre de ça bikabateza ibyago n'amakuba. Irakubyiye ngo wizere kuko domaine complet skize vesi zozi zeveni. Hari n'inzozi Imana yanyeretse inyereka hari abantu nabo n'abagabo, kuko ndibanda ku bagabo cyane bo yakunze kunyereka cyane ngo abagabo nabo ngo muri iki gihe bamwe ntibari bafite akazi, babona akazi barakuru bari guhembwa imishahara, ari guhembwa ku kwezi yahembwa 200-300-500, aho kugira ngo ayakoreshe mu rugo gwe abo kaja kugira ngo kuyinezeza. Imana irambira ngo aho kazi Imana ikagukuyeho ikagena n'ibyawe ikabitumura, waba uri kubyika imbere y'Imana. Imana irambira ngo nibagaruke bagarukiraho ako kazi Imana akaguhaye, uba vice meya, uba meya, uba gitifu, uba directeur w'ibigo by'amashuri, ndetse uragenda ugira imyanya zikomeye. Imana ishaka kugira ngo mwiyegereze Uwiteka, muve mu byaha, Imana ibakomereze ubuzima, ibakomereze n'iki n'abana, kugira n'abana banyu bige neza mu mashuri. Haleluya, amena. Niyo mpamvu rero Imana ishaka kugira ngo ikore imirimo n'iki n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Munyamakuru byumva na nubu rega tugera nijwi na nubu nanye uri kumbwira ngo ninkubwire ngo irakurinze. Amina. Irakurinze kandi kurindiye ikirindiye urugo. Yego. Urugo irarurinze. Amina. Kandi ngo nyuma yibi hari bizakora. Haleluya. Kuko ngo ikurinze n'ikigeragezo ciki cy'impanuka. Mu previous kiza isi mu muhanda. Yego. Erega nuko tugera nijwi ry'Imana. Yego. Imana habwe icyubahiro gikomeye. Kandi rikubwira ngo ninkubwire ngo hari n'ibintu bya perime by'amaperime n'iki ndani kubibona biri ku predeskiza isi, biri ku premeneskiza vesi zozeveni. Ndani kubibona Imana ikumbwira ngo were kwibaza ku bintu by'amaperimi n'ibintu by'amamodoka gagenda muri za Kigali no hirya no hino, ahubwo Imana ice zakora. Ikumbwira ngo iragikoze kandi ndikubyumvira nijwi ndikumvira niciye kuri intebe izereho muri zakurinda. Amina. Imana habwe iki Imana ari kimana shimwe. Imana habwe cubero cyane rero. Ndacafite ubutumwa hangaha noneho muri cyo cyumweru namaze nsenga. Imana ikomeza irambira ngo kuko twasomye ira jambo rya Lazaro ngo hari nabo bagiye mu bitaro bikomeye, baza muri CHK, baza muri Faisal, baragenda baje mu bitaro bikomeye n'ahandi ntavuze, baragenda barabasezerera batubugwaye bwawe nuko nugutegereza ifirimbi y'urupfu. Ariko usenze Imana yambye ngo abo bantu basenze, kuko yambira ngo ntabwo ari umwe gusa, ngo basenze bakegera Imana ngo ubwo bugwayi Imana yabukiza. Yego. Mwizira ryande rya Yesu. Imana igahabwa iki? Igahabwa cyubahiro. Imana ishimwe cyane rero. Ariko nakomeje kumbwira ngo
itunga n'urutoki irambwira ngo n'ibihugu byo hanze je irabimbyiye yego yambyiye mu gihugu cyo muri Amerika imbwira no muri Canada muri kubyumva ariko imbwira no muri Mozambique. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese tubifurije kugubwa neza. Ushobora kuba udukurikiye ubabaye cyangwa se ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ariko reka nkubwire ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu tugira gutya tugatumira abakozi b'Imana kugira ngo badufashe, kugira ngo bareme imitima y'abantu benshi bari bafite ibibazo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu mubiri, ariko bafashe n'ibijyanye n'iby'umwuka kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Mukozi w'Imana, karame uraho neza? Muraho neza, muraho. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazo cyane. Nubwa mbere tukwakiriye kuri channel yitwa Imana Irahari TV. Warubizi ko Imana ihari? Oya, Imana irahari, turabizi ko ihari cyane. Haleluya. Amen. Reka ngusabe kugira ngo suhuza abakunzi bacu, numara kubasuhuza ubibwire. Imana ishimwe cyane kandi habwa icubahiro. Amazina yanjye nitwa Itimana Papiyasi. Yego. Ndi umugabo ndubatse. Yego. Mfite abana n'umudamu. Yego. Atuye mu karere ka Nyabihu. Atuye mu karere ka Nyabihu. Uyu ni Hitimana Papiyasi. Papiyasi, karame. Biragaragara ko utuje cyane, umeze nk'umuntu wikoreye nk'amatoni nk'ijana y'ibintu tugiye kuganira. Nibyo. Nakubonye uri umwe mu batumirwa nakiriye bakigendana Bibiliya. Yego, ni ukuri. Ubundi abandi benshi basaba bayifite muri telefone, abandi rimwe rimwe ntiwe banayifite. Si byose bari batayifite, ariko ngenda yigendana. Hari no guhinga mu murima nayigendana. Wayigendana? Ni ukuri. Wamaze kumenya neza ko ari intwari ikomeye? Ni intwari ikomeye cyane. Yego. Isumba izindi ntwaro zose zo mu isi. Yego. Ni cyane rwose. Kuba abantu benshi batagishaka kugendana Bibiliya, ariko wowe ukaba ukifite imbaraga, uzikura he, bigenda bite? Impamvu ngiye kigendana Bibiliya kandi nkaba Imana imfasha kugira ngo izo mbaraga ziboneke, ibintu byose ni ugusenga. Iyo umuntu agiye kiherana n'Imana bituma agira ububyutse kandi akagira umumaro imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ubwo rero ngewe nahise mugira gute kuhora ngendana Bibiliya, nakubwiye ngo no mu kujya guhinga, iyo ngiye no guhinga hari igihe nyitwaza no mu ntuza no mu gikapu kagenda, namara guhinga ngasenga isengesho n'iminota 10 kugira ngo Imana igire gute igere no muri bwa butaka n'ibyo ndi gukora, Imana ibishire umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Nuko tuje kandi nuko twinjiye mu kiganiro cyacu uyu munsi. Mwamwumvise rero, n'umukozi w'Imana, ntabwo turi buze gushidikanya. Byanze bikunze ikintu cyatumye duhamagara kugira ngo aze atambutse ubutumwa, nuko yari afite icyo Imana yamubwiye kuza kuvuga. Afite ubutumwa rero, wowe udukurikiye ntukureho urushinge, ahubwo ukore subscribe ndetse nahawe kwandika igitekerezo cyawe uko wumvise ubu butumwa. Mukozi w'Imana, mbere uko dutangira reka nkwinginge kugira ngo banze dushyire imbere y'Imana. Yego. Imana ishimwe. Turagushimiye nyakubahwa Imana ishobora byose. Turagushimira kuri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Waturinze kuva hariya mwami Imana mu ntara y'Uburengerazuba kugera hano i Kigali, izina ryawe rihabwe icubahiro. Amen. Turagushimira kuri Imana, donne alegre nozono vieneso imbaraga n'amavuta. Imbaraga yawe irakomeye kandi twarakwizeye, na n'uyu munsi turacakwizera. Turagusaba kugira ngo rero mwami Imana kiganiro tugiye kunyuza mwami Imana kuri radio, turagusaba kugira ngo gifashe abanyarwanda bose ndetse n'abari hanze bose y'u Rwanda. Turagusaba kugira ngo Uwiteka abaremerewe n'abarushe ubahe kugira ngo baruhuke. Amina. Utatanye ibyagwanya mwami Imana abanyarwanda, utatanye n'ibyagwanya mwami Imana n'abanyamahanga bose, kugira ngo tubone imbaraga z'umwuka wera. Urakoze kubyumvise kandi kurabana natwe twese ku mucunguzi wacu Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze na karibu rero tugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Yego, Imana ishimwe cyane. Amen. Turanezerewe kandi turishimye cyane. Aka kanya Imana iduhaye ni akanya keza, ni akanya kumugisha kandi ni akanya Imana igize gute isize ku mutima yacu. Nawe umunyamakuru reka nkubwire, Imana igize gute irahari. N'uyu munsi iracagize gute iracariho, kuko iyo dusenze cyane
Imana hari ibintu igira gute, hari ibintu Imana idukorera tutakorerwa n'iki n'abantu. Imana ishimwe cyane. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye kugezaho abaduteza amatwi, kuko muri iyi minsi, haleluya, amina, muri iyi minsi nari ndimo nsenga, Imana irambwira ngo hari ubutumwa ngo uhaye bwo kugeza ku banyarwanda, kandi ubwo butumwa burahari bwo kubwira abanyarwanda ndetse n'abari hanze, abari muri Amerika, kuko muri iyi minsi Imana yampishurira irambwira ngo hanze hari abantu benshi bagize gute, bafite ibibazo bigize gute biremereye kandi bikomeye, abafite ubugwayi, abafite ibindi bibazo byinshi bitandukanye, ariko Imana uyu mwanya ishaka kugira ngo ibakize ibyo bibazo bikomeye, kandi Imana igira icyo yakora mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kumva ni ijambo rigize gute, ni ijambo rikomeye, ni ijambo turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 ku murongo wa 25. Turambuka hakujya ku wa 35. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Ni umutwe w'iki? Ni umutwe w'amagambo. Yego. Ngo Yesu agira gute azura Lazaro. Lazaro muzi ibyamubayeho nuko byagenze, ariko Imana agize gutera muzuye mu gihe abantu benshi bagize gute bari bumvaga yuko ubwo bugwayi ari ubwo kumuhitana cyane, ariko Imana ari kugira ngo imwigishe, yigisha n'abandi bazi igikorwa cy'ubugwayi yagize gute yahuye naco. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusome ku murongo wa 25 bavuga ngo twasoma umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. 25 haravuga ngo Yesu aramubwira ati, ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? 35 haravuga ngo Yesu ararira, abayuda baravuga bati, dorere uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, ageze ku gituro cyarisenga gishizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nyimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja none aranuka, nuko amaze iminsi 4. 40 haravuga ngo Yesu aramubwira ati, sinababwiye nti nimwizera muri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanje narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'ibitambaro bifutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Imana tugirire neza. Haleluya. Amina. Aya ni amagambo y'Imana, Imana ampishuriye muri iyi minsi, kuko uyu Lazaro, murabizi uyu Lazaro ngo yaragwaye, ngo ariko ngo afite bashiki bamukundaga, ndetse hari n'inshuti zagira gute zamukundaga, ariko Imana imaze kubibona, imaze kubina ibyo byose, ngo ni nkaho yamuteje nk'ikigeragezo, noneho agira gute ngo aragwara. Ngo ariko biratubwira ngo uyu Lazaro yakoranaga na Yesu, yajanaga nawe. Haleluya. Ushimwe gitare. Yajanaga nawe kandi akagenda agira nibanga n'iki n'Imana. Bibiliya tubwira ngo uyu Lazaro ngo akomeza umurimo w'iki, akomeza umurimo w'Imana, kandi agira gute asenga Imana. Ngo ahura n'ikigeragezo kigize gute gikomeye. Amaze guhura n'ikigeragezo gikomeye ngo aragwara. Bibiliya tubwira ngo arapfa. Noneho baragenda baramushingura. Ubwo ukubyumva ni ibintu bikomeye byamubayeho. Ariko mushiki we ararira cyane, bashiki we bararira, baravuga bati, kibaye yanshutiye. Bari kumwe. Erega tugira inshuti dufite n'Imana, kuko uyu munsi ushobora kuba uri mu gahinda, ejo gahinda kakaba kagize gute karangiye. Noneho Lazaro biratubwira ngo uriya Lazaro ngo amaze gupfa, bashiki bamaze kurira, byose bihanaguye, ngo batuma kuri Yesu. Bamaze gutuma kuri Yesu ngo aragenda. Yesu ngo aragenda aratambagira mu uwo mudugudu. Amaze kugeramo, Bibiliya tubwira ngo abantu ngo baratangira bavuga ngo mbese ko yamukundaga nukubera ko atamubuje ngo ntapfe. Tago wabuze ikigeragezo kuza. Ariko iyo kije hari uko Imana ikikuyangarishamo. Amina. Amen. Haleluya. Kuko irategeka, yategetse Lazaro
agira gute arazuka kandi yari amaze iminsi miremire mu kibazo cy'ikigeragezo gikomeye. Uyu munsi rero umuntu ashobora kuba afite ikigeragezo ejo kikaba carangiye, umuntu ashobora kuba afite ubugwayi ejo bukaba bwakize. Naho Bibiliya tubwiye ngo reba kugira ngo nawe reba munyabakuru, reba nawe ubone uburyo umuntu yapfuye akamara iminsi ngahe 4 yapfuye. Yesu yaraje amaze kuza mushikira avuga ati Yesu uje gukora iki kuba mukundaga none ko yapfuye ndetse n'ikindi ari kunuka. Yari yanutse da nuko byari bimeze, yari yanutse ariko Imana kuko yari ifite imbaraga zo gukora byose. Ibyo byose bimaze kuba, Bibiliya tubwira ngo uriya Lazaro ngo akomeza, kuko yari yakomeje kubana n'Imana neza. Imana yibuka amasengesho yagize gute yasenze, ndetse n'inshuti ze ziramusabira bati ibuka cagiye yadusegeraga, ibuka cagihe byagendaga. Yesu ngo amaze kunyura aho ngaho arababwira ngo nababyiye ngo nimugira kwizera murabona ubwiza bw'iki Haleluya, azakira. Kwizera kurarema kuko yumvaga nabashikiye bumvaga ijwi, bamwe bakubuje ngo azakira, ariko abikongera kababwira ngo arazuka. Ariko nyuma yaho ya Satani ihora irekerereje ikababwira ngo ntabwo azakira. Muri kubyumva, ariko hari igihe rero muri aya masaha n'uduteza amatwi yaba afite ikibazo cy'ubugwayi, akaba afite agahinda yuko atazakira. Ubwo bugwayi ntabwo buzakwica, ahubwo komeza usenge, hari icyo Imana izagira gute izakora. Bibiliya tubwira ngo Yesu aramanuka ngo akomeza ngo arababwira ngo nababyiye ngo nimugira kwizera murabona ubwiza bw'iki bw'Imana. None ngo arababwira ngo mukureho iki, mukureho igitare. Bibiliya tubwira ngo bakuraho igitare, ngo Yesu ngo aragenda yitegereza Lazaro, aramubwira ngo Lazaro sohoka. Bibiliya tubwira ngo wari uzingazingwe mu myenda mu bitambaro byose, uri kubyo umuntu wapfuye nuko uko abameze bamuzingazinze bari kuvuga bati disanduku dore yaje, nuko Imana ije kuraho urupfu. Umuntu ashobora gukora impanuka akayikora cyane akiheba ngo arapfa, ariko ejo Imana ikagira gute ikamurokora. Ngo Yesu aragira gute aravuga ngo Lazaro hagira gute sohoka. Bibiliya tubwira ngo yasohotse ari iki, ari muzima. Imana ihabwa iki icyubahiro. Oh haleluya, Imana irakizaga abaduteza amatwi bumve ko uyu Lazaro Imana yaramuzuye, kuko imiryango yabo yari yagize ikibazo gikomeye cyane, kandi yari inshuti y'iki, yari inshuti y'Imana. Bivuga ngo naho waba usenga ukavugana n'Imana neza ntago bikubuza guhura n'ikigeragezo, ariko nyuma y'ikigeragezo haza igisubizo. Iri jambo rero twize ni ijambo ryiza cyane, kuko Imana yaririmbyiye ndi mu butayu. Yabimbwira ngo iri jambo uje uritambutsa, kuko ngo ari abafite ibibazo bikomeye, bafite ubugwayi bwananiranye. Ubwo bugwayi Imana itego kugira gute kuburangiza, kuko irategeka zizeveni oregre nozoni meni compreve skize isi zizeveni eregre, naho yagwara no munda Imana ifite gukiza mu deki munda. Imana ihabwa iki icubahiro. Naho waba ufite na kanseri zikira, hari abantu bavuga ngo hari ubugwayi ngo budakira ngo iki, Imana yategetse nta bugwayi buhari butakira. Igisumba urupfu ni iki? Ntaco. Imana rero yantumye ku bantu bafite ubugwayi bukomeye bwananiranye, bageze no mu bitaro bikomeye baravuza biranga, ariko Imana ibahaye ihumure muri iki gitondo. Yababwiye ngo ubugwayi burakize mu izina rya Yesu, kuko bavuganye n'iki n'Imana, bakoranye n'iki n'Imana. Kandi igihe bari abashiki ba Lazaro ngo bagize agahinda gakomeye, hari umugore ushobora kugwaza umugabo. Imana yambeshuriye ngo hari abadamu bagwaza abagabo, yamugwaza ingwara ikomeye akamwinuba, ariko wikwinuba umugabo wawe, kuko ubwo bugwayi ntaribwo kugira gute kumwica. Tuza humura, izakurinda, kuko izarinda abayubaha, izarinda n'abakomeza kwihanganira iki ibibagerageza. Ubwo rero yongera kuntuma ku bantu muri iki gihe basa n'abarambiwe, bakarambirwa kubera ibigeragezo. Imana yambwira ngo nta kigeragezo Imana itagira gute, Imana idakura idakemura uko caba kiri kose. Ngo ufite ikigeragezo agapfa iminsi nde azagira ibyo abira Imana ngo je napfuye iminsi enye zirangije ndazuka. None ntiwari wapfa n'umunsi nagumwe ngo wenda biva mu gitoro bigire ku mugoroba, none uhangayikishwe n'ikigeragezo cyo kuvuga ngo mpuye n'ikigeragezo c'ubugwayi bwa kanseri, mpuye n'ikigeragezo c'umugabo wanje dore yaragiye ava mu byizegwa azana abandi bagore. Hoya wirambigwa, haleluya, wirambigwa, ahubwo umwuka wera w'Imana ugize gute urahari. Imana ihabwa iki, Imana ihabwa icubahiro. Imana yanabwiye ngo nzabyire abakobwa bareba ngo bafite imyaka myinshi, kugira imyaka myinshi kwabo ntari ko kudasubizwa.
ushobora no kugira imyaka 50 ukabona iki ukabona umugabo kuko Imana yagize gute yavuze ushobora no kugira imyaka 45 na 55 ugashaka kandi ukagira gute ukabyara hari abafite icyo kibazo rero gikomeye ari gikomeza ndiko bakobikomeza inarambira ngo hari naho nagiye mbyandika nga muri jende ibisome inarambira ngo yego irambira ngo dore ngo nubwo wakundanye n'abasore benshi niki Imana yambyiye ngo nubwo wakundanye n'abasore benshi ngo ugakundana n'abasore benshi ngo ariko wakundanye n'usumba umwe babiri batatu hari n'igihe ndetse n'uwo mushere wawe wari ufite yapfuye akava mu mubiri noneho wowe ugatekereza uti none ko nkundana n'abasore bamwe bagapfa twari tugiye gukora n'ubukwe none iherezo ryanje rizabiriye Imana yarambyiye ngo wa mukobwa ufite ikibazo waba utumva kuko Imana yambyiye ngo no hanze barahari no muri za Canada bagize gute barahari no muri Amerika barahari n'iki Imana yambyiye irambira ngo humura Imana izakubakira haleluya amina kuko naraseze Imana irambira ngo uzababwira ngo bizere kandi bideki biringire kuko Uwiteka niwo mutabazi uzabatabara mu makono mu byago amina irakubye ngo izere haleluya amina haleluya Imana habu iki Imana habu cyubahiro Imana yakomeye kumvira n'abantu bari gusubira inyuma cyane muri iyi minsi barimo n'abagabo Imana yansangira iranyereka irambira ngo hari abagabo bari gusubira inyuma muri iyi minsi kandi abo bagabo ngo bamaze ibyo Imana yababyiye byarasohoye bamaze kugira amamodoka bamaze kugira amafaranga ariko bari gusubira inyuma bakaja mu busambanyi Imana irambira ngo abo bose nibagaruke kuko bakoraga umurimo w'Imana bakoraga umurimo w'ubudiyakoni bakoraga umurimo wo gukorera Imana ngo abo bose nibagaruke Imana igize gutira abashaka nibaviyo bagize gutiyo bari bakora umurimo w'Imana kuko ushobora kugenda wanasohokeye Kigali cyangwa se na za Nyagatare ukagenda ukagwa no mu mayira ariko Imana irambira ngo abo nabo nibagire gute nibagaruke n'abadamu bagira gute bagerenga ku bagabo babo bakagenda bagakora ibyaha bakinezeza Imana irambyiye ngo abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hirya ngo bumve ko kuja mu byaha atari ko kugira gute atari ko gukizwa ahubwo bagomba kugira gute kwegera Imana ikagira gute ikabarira mu izina ryande rya Yesu Imana habwe iki icubahiro maze iminsi rero nafashaga iki cyumweru harabona agiye mpamagara kuri telefone nafashaga iki cyumweru agahe ko gusenga ibihe byo gusenga kuva ku cyumweru kandi mfata ibe ndiyiriza munyamakuru ndiyiriza yego ubusa yego tangira kuwa mbere mera nkaho mfashe agakoma gakeya kuwa kane ukubyumva ndongera soza ku cyumweru Imana yambyiye ago magambo yose irambira ngo usenge cyane usengera abantu baguye kuko babivuyemo nibagaruke kuko Imana igize gutira kiza ikomeza kumvira kwa abadamu cyane nambira ngo nibagarukira Imana bagire gute bayikorere kuko ari benshi bari no mu makorari basenga bafite nabo bayobora ariko bari kuja mu byaha bakaje bakagira gute bakishushanya Imana yambira ngo abo bose Imana yabibasiye nibagaruke bagarukira Uwiteka irabibasiye cyane irabibasiye kubibasira nuko perde contre de ça bikabateza ibyago n'amakuru irakubyiye ngo wizere kuko domaine complexe skize versi zozi zeveni hari n'inzozi Imana yanyeretse inyereka hari abantu nabo n'abagabo kuko ndibanda ku bagabo cyane bo yakunze kunyereka cyane ngo abagabo nabo ngo muri iki gihe bamwe ntibari bafite akazi babona akazi barakuru bari guhemba imishahara ari guhemba ku kwezi yahembwa 200-300-500 aho kugira ngo ayakoreshe mu rugo gwe abo akaja kugira ngo kuyinezeza Imana irambira ngo aho kazi Imana ikagukuyeho ikagena n'ibyawe ikabitumura waba uri kubyika imbere y'Imana Imana irambira ngo bagarukiraho aho kazi Imana akaguhaye uba vice meya uba meya uba gitifu uba directeur w'ibigo by'amashuri ndetse uragenda ugira imyanya zikomeye Imana ishaka kugira ngo mwiyegereze Uwiteka muve mu byaha Imana ibakomereze ubuzima ibakomereze n'iki n'abana kugira n'abana banyu bige neza mu mashuri haleluya amina niyo mpamvu rero Imana ishaka kugira ngo ikore imirimo n'iki nibitangaza mu izina rya Yesu munyamakuru byumva na nubu rega tugera nijwi na nubu nanye ndikuvuze kumbwira ngo ninkubyire ngo irakurinze amina irakurinze kandi kurindiye ikirindiye urugo yego urugo irarurinze amina kandi ngo nyuma yibi hari bizakora haleluya kuko ngo ikurinze n'ikigeragezo ciki c'impanuka mu previous skize isi mu muhanda yego erega nuko tugera nijwi ry'Imana yego Imana habwe iki cyubahiro gikomeye kandi nikubwira ngo ninkubyire ngo hari n'ibintu bya perime by'amaperime niki ndani kubibona biri ku predeskize isi biri ku premeneskize vesi zozeveni ndani kubibona Imana ikumbira ngo
were kwibaza ku bintu by'amaperimi n'ibintu by'amamodoka agagenda muri za Kigali no hirya no hino, ahubwo Imana ice zakora. Irikumvira ngo iragikoze kandi ndikubyumvira nijwi ndikumvira niciye kuri intebe, izere ho muri zakurinda. Imana habwe iki, Imana ari kimana shimwe. Imana habwe cobero cyane rero. Ndacafite ubutumwa hangaha. Noneho muri cyo cyumweru namaze nsenga, Imana ikomeza irambwira ngo kuko twasomye ira jambo rya Lazaro ngo hari nabo bagiye mu bitaro bikomeye, baza muri CHK, baza muri Faisal, baragenda baja mu bitaro bikomeye cyane n'ahandi tavuze, baragenda barabasezerera batubugwaye bwawe nuko nugutegereza ifirimbi y'urupfu. Ariko usenze Imana yambye ngo abo bantu basenze, kuko yambira ngo ntabwo ari umwe gusa, ngo basenze bakegera Imana ngo ubwo bugwayi Imana yabukiza. Mwizira ryande rya Yesu, Imana igahabwa iki, igahabwa cyubahiro. Imana ishimwe cyane rero. Ariko nakomeje kumbwira ngo itunga n'urutoki, irambwira ngo n'ibihugu byo hanze je irabimbyiye, yambyiye mu gihugu cyo muri Amerika, imbyira no muri Canada, muri kubyumva ariko imbyira no muri Mozambique, mo de qui de sanko beniance, imbyira no muri Malawi, muri iki, muri Malawi na muri Afrika. Irambwira ngo no muri Suwede, irambwira ngo harimo abantu bafite iki, ingorane zikomeye, ngo ariko ngo izo ngorane nubwo zihari, ngo Imana igize gute, ifite kubatabara. Haleluya, ifite kubatabara. Hari igihe ugira n'umwana akagwara ubugwayi bukomeye, Imana arambyiye ngo ubwo bugwayi ntabwo bwo kwica uwo mwana, ubwo bugwayi ntabwo bwo kwica umugabo wawe, ubwo bugwayi ntabwo nawe ubwawe ntabwo ari bwo kukwica. Dore ho ruhangayitse waragwaye n'ubugwayi bw'umutima, kandi nukuvuga ngo umutima nukuvuga ngo baranditse ngo nukubworosha gusa, ariko Imana ifite imbaraga zo kugira gute, zo kuvura, zo gukiza. Mwizira ryande rya Yesu. Reka dusenge gatoya kubwira ijambo tumaze kumva, ari kiratubyiye ngo irakiza kandi igira neza. Kubwira ijambo dusomye, Imana ifite gukiza ubwo bugwayi, kuko Lazaro yagize gute, yamukijije. Muri aya masaha Imana ishaka kugira ngo abantu bose biyegereze Uwiteka, ntacu Imana itagize gute idakiza. Reka dusenge kubwira ijambo, tumana gusenga. Hari ibindi bintu bitatu Imana yambyiye ndakomeza kuvugaho ngasoza. Imana habwe iki, habwe icubahiro. Reka dusenge Imana. Nanone Uwiteka Imana, zize veni contre de skize ve voulez irregler notre compis alors. Ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana ikomeye. Muri aya masaha wambyiye ngo Mwami Yesu Kristo ngo nyuze ubutumwa Abanyarwanda bose babwumve, n'abari hanze n'abira bihugu wambyiye ndetse n'ibindi. Mwami Yesu Kristo urambira ngo nyuzu ubutumwa no kwisi yose buhagere, kuko uri Imana yakwera Lazaro muri ruri ya rupfu. Mwami Imana ndagusaba kugira ngo ugirire neza abantu bawe, abagwaye bari hirya no hino, abo basezere mu bitaro bakavuga ngo ntibazakira, ariko dobe contre de sante ufite imbaraga zo gukiza. Bari yabaguye bakaja kure yawe, abadamu baguye bakagenda bakaja mu ngeso mbi, ariko peve skize isi wavuze ngo nibavemo izo ngeso mbi ukore bitangaza. Mwami Imana turasenze kugira ngo ugirire neza ubwoko bwawe, ati dobene kile dene sankolo boni contre de sante. Hari n'abafite amadeni gabarwije, urukumbira ngo ni wowe mwishura kandi ukwishura neza, izira ryawe rihabwe icubahiro. Domenico prive skize isi zoze veniance, unarikumbira ngo Mwami Imana ngo nimvuge ngo hari n'umugabo n'umudamu, Mwami Imana wataye urugo aragenda yurira indege ava mu gihugu cy'u Rwanda aragenda aja hanze aturugogwe. Mwami Imana urukumbira ngo nagarukira aho ngaho, agaruke mu rugo gwe, Mwami Imana kuko ari wowe wari umuhaye. Izira ryawe uhabwe icubahiro. Zize veni kile de contre de sante, uhabwe icubahiro nyakubahwa. Urakoze Uwiteka Imana, urakoze kuri abana natwe, kuri kuradufasha umucuguzi wacu Yesu. Amen. Imana uhabwe icubahiro cyane mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana mu mutima, kuko Imana ishoboye byose. Ibintu bitatu rero navuze ngo ndavuga, ni ibintu bijanye n'amatorero. Iki Imana yambyiye, Imana yarambyiye ngo amatorero yaba ari mu Rwanda niho nashatse kumvira cyane. Irambira ngo abantu iki gihe bere kureba ku by'amadini n'amatorero, kuko ngo ahubwo barebe mu gutabagwa kw'iki kw'Imana kubatabara. Ngo abishigikirije amatorero, abishigikirije amadini byose n'amatora n'amadini, ngo babiveho ahubwo bagire gute, bakurikira Uwiteka. Ngo kuko Imana ije guhemba no kugira gute no guhana abantu baguye, ngo bongere bagaruke bave mu byo bagize gute, mu byo bagiyemo, kugira ngo Imana ihabwe iki icubahiro. Buri wese asenge, ari gusengera iki, ari gusengera urugo gwe. Udafite urugo asenge Imana mwubakira iki urugo, kuko Imana ifite iki, ifite imbaraga zikomeye. Ikindi cya kabiri, cya kabiri Imana yaransanze
irambwira ngo mu itorero rya ADEPR niko yambwiye Imana, yarambwiye ngo ADEPR yarambwiye ngo mbwira abantu bari muri ADEPR ngo mbabwire ko bagomba gukanguka bakongera bakagira ububyutse nk'ubwa mbere, kuko Imana hari abo igiye kugirira neza, hari n'abo yagiriye neza bagiye gusubira mu bukene. Uyu munsi ukaba ufite akazi ukakavaho, uyu munsi ukaba ufite iduka rigahomba, uyu munsi ukaba ufite amafaranga menshi ntumenye yoga gize gute, ntumenye yoga nyuze. Ndetse hari n'abo Imana izateza ibigeragezo, ubu ufite iduka rikomeye cyangwa ufite amafaranga menshi, ubu ufite umugore ave mu mubiri, nico ikigeragezo wabuhuye ki naco ni wanga kugira gute kugarukira Imana. Hari nubwo n'umugabo yafu umugore akagira gute gasigara, ariko Imana ishaka kugira ngo bagire gute bagaruke basenge Imana, Imana yeshe iki, Imana yeshe cubahiro. Ikindi cya gatatu, Imana yarambwiye ngo nzabyire abantu b'abadamu n'abakobwa ngo begere Imana cyane, kuko hari bamwe bavuye mu byizegwa Imana igiye kuzateza ubugwayi, kandi ubwo bugwayi ntibukire, bakicwa n'ikintu ubwo bugwayi. Imana yanyerekaga za kanseri z'amabere, ikongera ikanyereka ubugwayi budakira bundi bukomeye. Imana irambwira ngo hari benshi bagakuramo indwara za sida n'izindi nyinshi, ngo kuko ngo Imana irabasaba kugira ngo bagaruke bave muri izo ngeso mbi, Imana itabateza n'ibindi byago biri imbere. Ushobora kugwara indwara ukayigwara, wamara kuyigwara noneho aho ugira ngo urame, kuko biri mu mugambi w'Imana ngo igukure ku isi, ugapfa utagize gute, utayicuzije. Imana rero isaba kugira ngo bagarukiraho basenge, kuko Imana itazagira gute, itazabara gukora imirimo n'iki n'ibitangaza. Imana ntabwo ucubero cyane. Rero ikiganiro cy'ubwo butumwa nubwo nari mfite, reka dusenge, nitumara gusenga tubyire Imana abo bantu basubiye inyuma bagaruke, ndetse nabo bafite ibyo bibazo bikomeye bumva ko bagira gute bakira. Yego, urakoze cyane. Mbere yuko usenga Imana, yego, ubutumwa utambukije ni ubutumwa bukomeye cyane, kandi ni ubutumwa bureba abantu benshi batandukanye. Ariko abantu bose ntabwo ariko bashobora kwisengera, kuko urabizi ko nta muntu ushobora kwijugunya mu kidendezi. Yego, nibyo. Nyemerera ubanze utambutse nimero yawe ya telefone, ubundi uhita usenga Imana. Yego, Imana ntabwo ucubero cyane mu izina rya Yesu. Nomero yanje ni 0788 64 91 55. Reka dusubiremo 0788 64 91 55. Karibu nisenge. Imana bahumugisha rero. Reka tuyipfukamire kuko ikwiye icyubahiro. Nanone Uwiteka Imana ushobora byose, ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana ikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo dupfukamiye Uwiteka, ni wowe dupfukamiye, nta mwana wo muri dupfukamiye. Ni wowe rero Mana ikomeye. Ubutumwa butambutse wambyiye ube kugira ngo buri wese urabwumva, Mwami Imana yubahirize kugukorera no kugusenga, kuko muri iki gihe ntago byoroshe. Mwami Imana turasenze kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Irekila zose zeneveni contre de sante zizeveni, urukumbira ngo uzubahiriza iri jwi ryawe rivuze ngo nave mu bidatunganye, kandi Mwami Imana rivuze ngo n'uwo muntu ugwaye wese azakira. Mwami Yesu umanuke kugira ngo atido benikile azi imbere yawe agukorere, kuko nabura bugwayi witewe kubukiza bukavaho burundu. Uhabwe icubahiro. Tugushimiye Mwami Imana, kuko uri Imana inari kubivuga ngo uziheje icubahiro, kandi Mwami Imana ugiye gukiza abagwayi benshi. Kandi Uwiteka nabura bukwe Mwami Imana bwagiye bupfa, bwabara abakobwa bwagiye bupfa, Mwami Imana ugiye kubusubukura ububakira ingo, kandi uzabahe n'abana babyara. Uhabwe icubahiro nyakubahwa, uhabwe icubahiro nyakubahwa. Rero nabari abantu bakomeje kumbwira Mwami Imana ngo Uwiteka babasezereye mu bitaro bafite ubugwayi bukomeye cyane, ufite imbaraga zo kubukiza ntibihebe. Uhabwe icubahiro nyakubahwa. Rero turagushimye kuko watide kide ugiye kugarura n'abari abantu bose baguye. Mwami n'abari abagiye babona akazi bagasubira inyuma, ugiye kubagarura bakaza mu nzu yawe bakagukorera amanywa na nijoro. Urakoze kubyumvise. Ati copre de sancor izere humura ndabageraho, ubageraho Mwami. Kile gone centre de veskize veisi zizeve izere. Urakoze Mwami, urakoze kubyumvise, kandi ukoze imirimo n'ibitangaza ku mucunguzi wacu Yesu.
amen. Wakoze cyane kubana natwe, ishimwe. wewe wari udukurikiye, nimba utarakora subscribe, kora subscribe kandi nimero yiwe yayitanze kugira ngo mumuhamagare mubane mu bihe byo gusenga. Murabizi ko kuri kamera nyine ni kuri kamera bavuga bikeya, ariko iyo umuhamagaye mu gikari mushobora kuvugana ibintu byose bikagenda neza cyane. Mukozi w'Imana, reka tugushimire. Yego, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Shalom. Shalom.